Panas, panas. Akhirnya. Oke, di mana ini? Oke, ini di Ampio. Ada. Ada di sana. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Iya. Iya. Sekian. Ini. Ini. Mana disiram? Mana yang ini nak bahasa barat bro? Apa kopi? Oh. Oke, tung sahur. Apa itu untuk sahur? Aku untuk sahur. Apa, Ji? Nyanyi. Halo. Niki kenapa kita enggak bisa? Halo, Valerina Cappuccina. Buka dulu, naik ke atas. Bisa. Dapatlah. Oke, baik. Woi, bagaimana Kareba? Marues. Reba Melo. Oke, baik. Selamat kila. Mantap. Oke. Dapat besar ketu keluar kayak mana? Malaysia. Oke. Luar biasa bosku.
Masasay so hindi. Hindi selesai na. Iya. Ayat eh. Nasiwa ko muna sa dua ya. Oh, okay, mantap. Ah. Oh, Datuk beliau di Iya, Padunduy. Ilo bila tu tukar aku lang. Siar ke dia daripada sultan ada Padunduy. Wah, Ana tosik eh. Yarto mengiru nanti lo. Yarto kita itu sukin namanya. suka pia. Rayu. Jadi ada masuk ke dah mana pasal. Oh, dah iya mau tu itu sudah ke. Nai ku malah siapa boleh mengiru. Tole me katabe mesiman penduan tole Nak kota mo masa gimana mo yan na. Ya ke kayo malabi na lipungan tondok di Potarapang sa Malalena pintu tuan itu. Angka to di Pobalimbing kalua di Pokoloko tangkauran to di Poparande na tondok di Potangdan na Pangleon. Angka para na akalando solalamba polnganan. Halo. Temai simbol mani lokon loirara. Tu siang para lambak si marung para nalantai karu ga ampulembang di salisangka di Darandang Palembang. Oke, mantap. Lagi buah tang matangai lalampa tang damali na to mga budal lang tang sisaman mata kalamba na pawin na pong tulak padang sakit di pamatuatan na kawin na pong talombatan nete di padimbang rot kosuling karara atang. Takala paparayang angga mairi. Apalagi koden na seupa takaupa parayang ta po parayang. Na po kamuntu tama ti ipit di batang di kaleta na po baya kata matilas si kitondon to batang taong tongkon niya loleko na uni sumikula sunule na tidaw simbolo mani lokon loirara di paturu-turu to mama daw te angin-angin datu na di poro reto daw leaga daw te sondong bulawan na tibuwa belan na pura siya miki si tirolinda sundong siya miki si manta perupa angka anak na diang sola silek tebarak na polo kaindi na tudin bongrok kasuleng karara ta Ma'rinding pala ta sige diong riwan malabi tama kulat kutaruno talangan si pamatua indugo diong sang kapuran pangan si pabanung karurungan diong sang apilang barang bolu na lagi buala wayo sile na dulu sang kalama na kilangan mo kan mak mere salur ko mak pasarandanan lamang aku kumbak mangoretan datinaran diong riwan malabi ita to kumua den di mani ikatang palambiran ten ni mani temai katang paukuran limbang orok pasuleng kararatang lah birakan temai solongan sepu torlo makairi bayanan sapa di karaman kita yung makadonton tanggung misak manikang na nampak tanggung pemarang mani pengalisuan na rangtian tuying lah birakan kada sang tungkusang pati ikanan bisa rapalin na sumalak di orang donto barangda ta paurung ilangan unti batang kono selek na sepu bundung na rin kita siya batang lempang kaliling na selek na sampai di karamani din nator romo pakundung boko nenek mo patan dewa ka dewa tangan di kaleta natang nakasa ki porinding wala kolong tang manimpa ki ko pulang mo penala Oke, Om Rizan. na lagi komentar na katang dalam birang katang pokok limbong rokong sulung kararatang Mantap. lagi koda adik katawan ni badiong wating da atakan kanang ni matu pe inawa labi tang lata pokinang lo sule ma kana lembang tang lata pokok Halo. nanti kali itu dan lo katang Siapa namanya? Siapa? Voucher name. Voucher name. Kumuha na si upa at paraya na buwa maturkang kanalangi pumasamba patulalikan do masuangkan atau kawanan laung pura kiwai sang pindan laung pipi kita natak sang gori-gori tatontong masak kemairi maradinding masulan asang na pikola susimo kada sang buku sang pati kalelean ki palimbong rok kosuleng kararata Imam ya tele. ini air mana namanya kata ki kang dio sampung ki te sangararata ia matu katongkonan kamarintinanna senene eri sang siturusan sangat yang karena senene eri damai pangrante rante pa tu rampo mangrende nante dong tongkon ma atau konan laki untan data siki rara makamban untuk dingi bulawan di puputang asia derang bela natar buto siasok nani atau situran dadi rampo ma tangkian suruh lain deki alang aleterde sidaru lantang nomor 5 selako kaserang sitaruna katongkonan kamarintinana keluarga almarhum nenek Ruru Arya Tondok Iring
Turampo metan damali tutun kaboro lako anak atomate. Lain deki lantang nomor 5 selako kaserang katongkonan kamarintinana si Bapak Kalista. Sangat segurusan sama tiang karana si Bapak Kalista. Jomai maruen. Tadiong rampo metan damali tutun kaboro lako si Bapak Ana Olga. Lain deki alang letter asi taro lalu soge alang ne asa sitaro lantang nomor 90 selako 90 apa sitaro nakatongkonan kamarintinana Bapak Taparan rombonganna keluarga Bapak Taparan batu kepala lembang banga jong mai banga turampo metandamali tutun kaboro lako si Bapak Ana Olga lain diki alang letter A sitaro lantang nomor 90 apa Citaruna katongkonan kamarintinan nasi Bapak Asaka rombongan nasi Bapak Anasaka jomai tandingan renggon ngerampo metan damali tutun kaborok lakong si Bapak Ana Olga lain deki alang letter A Citaru lantang nomor 90 selako 90 apa katongkonan kamarintinan nasi Mama Karito rombongan nasi Mama Anak Karito takali bego rampo metan damali tutun kaborok lakong anak tomate lain deki lantang nomor 5 selako kasera. Nah, kikola susino sangarara atapagan tenan bulawan taki kambio sangtung di watang di kale taki kak biriti ulawan di oton to batang ta. Nah, kikoden ni mani tang matar ketan tang mases sebali dali dan tama suling pa perangin tama solan asang di poko tabe eta pasti kita namen longin deinan protokol. Nah, kikoa na sundun langan lolobana ke upo ipendaunan na tetan damali na to rakutal lang to din kaluwa na to merapurara sakala paparaya kikoko langsung simo agan na katongkonan latin mo pasuriwan nate bambatoram nang tumoko ta padan dundun ta lakoto tapatu tanai umpau umpalanda itu kena katongkonan talante kullah ta rande lulangan. KSP Balok Toraya alumni SMP 2 Artepon. Halo Kais, dari mana ini Kais? Dari rumah sakit Pongtiku. Oke, mantap. Rumah sakit Pongtiku. Ya, suster-suster dan dokter-dokter dan menteri-menteri. Oke. Luar biasa semuanya. Di setting kayak masuk TV. Ya, masuk sana lagi di tangan TV Rakatul. PP 1445 KP. Iya, kita sama. Nah, boleh. Mana kayak ini HP. Halo. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Daniel Lolo dari Balikpapan Monitor. Oke. Nah, suster-suster tim kesehatan dari Rumah Sakit Pongtiku, Toraja Utara. Halo. Langsung pulang Oke, Pak Dokter, selamat siang.
Parenge dari Bori. Oke. Ya, Pak Parenge, Pak Sony. Iya. Menteri Jiwa. Menteri jiwa. Oke. Jiwa-jiwa yang sesat harus diselamatkan. Iya. Iya. Halo. Halo, dadah. Oke. Iya, iya. Halo Epen, bagaimana hari ini Epen? Sudah banyak kopi masukan? Seperti biasa. Seperti biasa? Oke. Baik-baik Le. Baik-baik. Diku apa kabar? Diku anak baik-baik ya udah dia asu ya. Seperti biasa. Dari anak kasih Le. Pen kamu. Oke. Oke Daeng, ya meluncur ke sini Daeng. Ya. Ini butuh kacang di sini. Meluncur ke sini. Ya, bagi teman-teman penjual kacang, penjual jagung, penjual balon-balon, penjual bocor-bocor. Ya, di sini lokasi di Lampio, belakang masjid di sawah. Ya. Ya. Nah, panas sekali matahari. Ini baru satu matahari sudah panas sekali. Oke, margin cantik ilmunya. Weh. Weh. Bagaimana, Nek Pridi? Bagaimana Kareba? Kareba Mero. Berapa tuh bisnis bisnis labo? Aman Kak? Aman. Oke. Aman. Bagaimana bisnis batu gunung? Lancar? Lancar. Oke, lumayan penghasilan bisnis penambang batu gunung dengan cara manual. Nah. Woi. Woi, ada lagi cincin kawin di sini, guys. Nah, ini ada cincin kawin. Yang sudah mau menikah, ada cincin nikah di sini. Ya. Mas murni 25 karat. Iya. Oke, iya. Apa nih? Enak ya. Sampai ron basi. Ya, informasi kepada pengemudi mobil atau pengemudi dengan nomor polisi DP 445. Dadah.
nyanyi mo ko na sa atin ko. Apa kanya lagu mo? Apa ka? Nyanyi. Indonesia lah ya. Lihat mereka Dadah. Halo, Opi. Halo, apa kabar? Baru na kayo to. Berani ko. Halo, Tampi. Tampi. Dadah. Oke, tanya kita Romana ya. Dadah. Om Sampin. Halo, ini. Wih, cantik om, itu tak cantik ini ya. Cinta cantiknya luar biasa. Sebenarnya dipikir-pikir teh, tante tak cantik boleh nah. Sebenarnya cantik dipikir pak, jarang tahu pikirkan ini. Iya. Nagpasuwap sa adolo. Nabang pa na suwak ka adol eh. Oke. Adrianus Borong di pada pesta ini di Lampio segera meluncur ke sini. Oke, selama laku kita. Oke, biar gitu. Iyo. Biar gitu. Woi, selama nena ita ya. Ada ita, sama anak. Reno Paramban, oke ada juga Ita. Oke cantik sekali nih. Iyo, cantik ini. Weh, bulu. Sebenarnya bulu sekali sampai Ita. Weh. Oh. Halo. Mantap. Bagaimana bagian dapur? Baik ya, menyala Ita Besti. Oke, Cantika, Aulia, Agian ya. Menyala Ita. Cita romot tuh tante Ita Temo. Woi, jagonya. Cantiknya Tante Ita, woi cantik guys. Oke. Oke, bye. Mana ini? Oh, dito. Oh, yun. Ano natamoy na namin dito. Kosong satu, 01 Toraja Utara sudah datang. Oh, starter aja. Halo, selamat siang Bapak Bupati. Tapi lako kita masuk nasang makalimakna. Terus kasuling kalarakna. Angga kayang malaki na lingkungan tunduk. Oke, Al rindu sama Sarapan malaki na pintu ibu. Thank you.
Tumandak siya yung kalamba, si Barong Barana daw te panito di simbang daw te landak siya yung kang angga mintu to nakarana kate dandanan sangka na saladang to dandanan palayang dirundunan bulo si Bagaimana kabar? baji-baji sih dosang kalamba Baji-baji ki. tung korbolondong ki masola nasang kutintian kalaki angga mairi namay lindo tamparapa na ulun na salu engkok na way matalo matampo makalima na lanti allo totemo lanti kula ta rande lulangan namay lindo tamparapa na kendin baturupan na angkan na to di pauno kok daw lolokan na barana di paun ni sumudao lote na kayu lamba di paun ni sumudao barrena Allah di patasi daw bulan panaring uloloan lili lepungan bulan untara nakang kamatari kallo Bapak Bupati Tanah Toraja tu limbong lante ma'allo to temo tasik lante kula di rande lulang lagi gua tabe rokok suleng kararata mintu na painan kalua ta masola nasang kiti mang apulo sang alamba pirande mangao tang dilesoan salama amen tu mga pagkatamate ada anak katongkonan salama mengkara patamate sangkana kabutuhan kula di rundunan puno untong konya lolekona puni sungai kula sumulena inde simbolong mani lokon loirara tu di patungu tomamak modal te yang indah tukna di parok re toliaga dau te sondong bulawan sidaruna tu rombongan lamenta maju omai rombongan lamenta maju omai yang tu rombongan na keluarga besar rumah sakit Pongtiku Damai Tagari rombongan na keluarga nenek Parin Domai Panglin rombongan na keluarga Nenek Ise Domai Lempo Pangli rombongan na Bapak Ririn Domai Timika Papua Ipa kami Jometa Halo Talia. Talia cantik. Bisa resor masih kalau polis itu nara. Gimana sang Latif? Oke, baik. Bagaimana Kareba? Ya, Kareba Kareba Melo, mantap ya. Oke, luar biasa. Mantap. Oke. Di mana-mana lagi kita ketemu. Di mana ada asap di situ ada empit. Iya, sinar kasih lagi nampil. Oke, sinar kasih. Bersama Nek Kumis. Cantik mantap tuh. rombongan na Suster-suster dan dokter-dokter sinar kasih deh. Iya. makanya rombongan na nenek Diani Ya, kali ini kita Hotel di Tongkong jamu oleh OFC Catering. Wah, luar biasa. Ada buahnya. jadi yang tertuju na saudara saluruku lasoyan kampung barana lalin Luar dan biasa. palisuna katongkonan lantai Nyaman di dalam. Ada kue. Mamamu itu kah? Iya, sekali mamanya. Banyaknya mamanya. Sini kita ternyata pulang ya. Weh, ada segar-segar juga di sini. Weh, dingin-dingin. Oh, mantap.
Ya, ada berapa masuk? Wait aja. Tahu kali ya. Pinjam. Anak-anak, siap berkumpul anak-anak bagaimana? Si ulang-ulang te batin si kadende te Maria. Tangta tiro raka tahu tangta para kamatanta. Si sonda tolangan rara makamban si solon si pembuleanan bukutang si peadiran. Si ambara lamba si barung barana. Anggate gayang ma dandan bintoen ma paran-paran nati bulan te sarong nati entan ni kambuno. Susi sarita tolambang tento ma tau norong. Susi saribu tikembong tento gaung tumararak. Angkat gayang ma dandan bintoen ma paran-paran salombe parerung tinting paunganan balu sudirapa. Kita tiro-tiro ilako tung katapa-tapa imata. Tonen ne ditumpu eran na di kalapa katampa kapelalan na. Di po pasa tarampakan na di po tamuan bambana. Di po pasa masay lako di po tamuan marendeng. Si taranaka pedang pito tiang si saladan tambak tolakang. Kemangin pabalian ni sakima pasang-asangan. Mangarula kay rambong ma pasang-asangan. Diotondon to batang. Angka taruh kuturiang na padang ribas sekakan na kanulembang na. Duduk situ ya, kupota dulu. Duduk dulu kupota, duduk usaha kupota. Tadi pauno ko daw bulan penaring di paun nisung daw barrena Allah. Ya, satu. Uno ko daw layu guna barana. 1, 2, 3. Tuntung satu. Lidan daw loti-loti na kayu lamba untarana kalili lepongan bulan uloloan angga matarik kallo. Ya. Apakah itu tidak mau melihat ke sini? Baka namin lindo tamparapa na kenden baturupan na pangloloan na sepong suluara patendeng na padang rilempo pantaranak na padang ripangli lili lembang na padang ri seseyang. Kemesay lesuleki kementiro tuaraki ton naloy nina to kula mangka di pelendu ton nasong kairan ni langi ton na pibambang enda to palulungan. Dilang dulalan ini siapong suluara, dilang kapatahunan ini siapong buah ulang. Langan langkaran sesam namang ilang padang rirurang timba duka pantarisan magarain na pantaranak na tungkungan na pa pangluluan na kaisungan ganna bilangan na lamay tewas setangan na talulembang na baka panalangan siyo kalamba si barung marana lili lembang na limbuwa pa na puti umba lamay tetangan na tondok lamay tedayanan tuwa balo lipu tunggang bakulau lili lembang na gua libasi turampo umpo ulang rara makamban na matalalami bukutang si piadiran
Ola binalangan rampung pulang rara madadian bati nama talalan ni kasotu mambin kumuadin na upa tapo paraya na tontong lamarun budadin na lalobo karagan na tapo maupa imasola nasang Talia. Paka panalimbong mo natarana ka pulo sang lampa temaipa inan kalua tulangan siya yung kalamba si marunong barana untarana kadandaran sangka uloluan dandang paliliang makalimana untaranya kapedang pito tiang usala dan petamba tulaka la kukua belang napasakin atau tumam para tara pagara atau kumongdong tatontong ni patudulalan ni pati ti kalambanan erang putang mati tudolenten genden tamati sukan butu tumeng kamadatu lante ulu daga tume pagarayang lante pangarampasan bulawan na tetongkonan limbong rok kebalarang nampak tang salah pusuka tasik diyo terang tiang tuyutang pindaura nah tarana katiga ruga ampuleng mga disalisangka di dalam dan palelean la kupuwa tabe tega yang mak dan bintuin mak paran-paran la kupuwa tabe ta torro-morok taun misung parayamo belang naong karaga tengko situru ungkombong bisara misabungan na anakan nadadian bong sunakianakan tulalangan laung palimbong kada sang buku laung patasi sang pati kanan bisara rok kasuling kararatang kukumoa kanampuan tamas solanasang kaken denanta angka mairi kiti mang mak mulusang lampa kiran de maao tang kelesoan
Nah iya ada Min. Nanti Bin. Ganda to. Oh, pamila di Sampai kan menetap bahayanya napa. apa itu? Nggak curi ke orang. Ayo. Ya, ayo, Mi. Sana, pindah ke dulu. Ku pergi dulu foto itu bapak sana. Pindah dulu, duduk sana dulu. Duduk sana dulu. Nanti ku bawa sana ya. Sana duduk dulu. Nanti ku bawakan kue. Sana nanti ku bawakan kue nanti. Ada, Mi. Ku kasih kau toh. Sana duduk dulu sana. Duduk dulu di sana. Duduk dulu, Pak. Oke, mantap. Oke, luar biasa. Bapak Bupati Kabupaten Tara Toraja. Ya, Lembang Sololo semakin hebat. Iya. Luar biasa. Tetap semangat masyarakat Lembang Sololo, ketahanan pangan walaupun padinya kurang berhasil, tapi tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bapak Bupati.
Halo, gimana? Halo. Dokter, Nyamin. Apa kabar? Baik. Halo. Hai adek cantik. Kena kamera. Hai. Siapa namamu? Hah? Berapa kok? Kelas berapa kok? Jadi kita senang minum. Oh, mau minum. Yang mana? Ambil aja dah. Ambil aja. Itu ambil. Oke, bosku. Oke, oke. Dapat lagi di sana. Oke, mantap. Oke, mantap. Bagus sih. Situ ya. Tadi tak main. Pendek ini sehari tahu sehari tanam. Aku udah ya. Masih mengarat tuan-tuan tapi ini tuan lampion le. Si mengarat pakai abayu ungu. Iya, abayu ungu. Oke, lagi abayu pink nih. Ulang ganggu kita bayi ni pir atau ani. Beginilah ibu-ibu PKK Pio menjamu para Cantik-cantik. tamu dari berbagai, ada dari rumah sakit Pongtiku.
Bayu, itu kurang kuenya. Kita, oi. Ada enak panggil komputer. Gula-gula dia, mau ini nak kadi gula-gula, pak dia tamu ku ah, nomor kadi gula-gula. Ben itu tidak apa. Nomor ini nak kadi gula-gula. Ah, pak dia tamu ku ita ah. Nomor ini nak kadi gula-gula. Gula-gula dulu ita eh. Ada kan gula-gula? Apa ya? Apa? Oh, Oh, itu mau sarai gula-gula. Mas tahu gula-gula tante ita. Gula-gula transparan. Banyak anak gula-gula nah. Aku pa misa eh. Banyak gula-gula yang Bisa ya? kita. Woi, tante ita misa eh. Ben itu dana om itu. Misa wadi kai ku pura di bawa aku eh. Nyala misa abang ora. Woi, masih tahu tante ita mama sih. Oh iya. Woi. Arjun. Hah? Cantik sekali. Yo, cantik sekali tante ita. Woi, baru melihat kau bilang cantik. Iya, memang kalau dipikir memang cantik, tapi tidak orang pikir lah. Malas orang pikir nih. Iya, malas. Iya. So we get closer here, you can make some Photoshop for this kids Tapi aslinya memang cantik tante ita. Woi. Baru makeup sedikit langsung. Makeup sedikit langsung citar. Woi, dong pasti cantik apa? Woi, citar lu weh. senyum 3 per 4. Senyum 3/4 deh, Cak. Abeng, ada itu di sini abeng. Mama aku ini di pesta ini abang kenapa kau tidak Kita ada? senyum 3/4 dulu ya. Stay nggak boleh nak. Woi. Woi, kita. Woi. Senyum dulu. Senyum 3/4 yang cantik. Woi, mantap. Bodong ikut mah tidak ketumpit. Oh ya. Oke, baik ya. Halo ya. Ya, mantap. Oke. Halo. Kecil dia. Oke, dua. Lagi 2. Oke, mantap. Bisa ya. Oh, hahaha. Oke. Oke, yang ulang tahun istrinya dibelikan emas. Ini sebenarnya mau dibeli tapi tidak mau 52. Coba 52 oke. 52. Rugi turun di terus itulah. Rugi itu le. Iya, tahu anda cari apa? Cari makan kita nanti kalau rugi bagaimana, men? Bundalin. Halo Bundalin. Halo. Yo. Oh nah, ada kan di atas itu ya, di samping rumah di atas. Di mana kemuka ini? Di mana kemuka? Oh.
Naik bukan di sini, di tempat tu ya. Sini punya. Di pas kalau naik gitu sebelah kiri. Kalau naik kita ada sebelah kiri langsung di sudut situ. Sampingnya itu VIP yang kami bikin kemarin itu. Nomor 4. Samping rumah. Iya. Sini kamu. Oke. Mana Mika? Iya. Mana buka di mana kak? Di sini bu. Apa? Truk merah. Oh truk. Oh sini bukunya. Barakatuh truk merah. Oh ini be. Oh. Oke ya. Oke. Selamat siang. Kakak Nopi dari Rantepao. Mana Sudah hadir. Oh, mana apa kan? Saya tuh kan. Makan dulu ini nompet. Sini. Kamu ke di atas itu. Di VIP. Bang boleh? Hah? Di situ saja. Nanti diusir indah aja. Tidak kira kamu. Tidak sih. Semua. Barang sih. Mau ke di atas. Apa jadi kosong di atas ini? Kalau mau di sini dulu. Di mana? Sini. Boleh. Namanya alur. Tidak. Wah. Mau di dalam sini kan dulu? Atau terserah cari yang enak saja? Ya. Oke. Udah pokoknya tambah ital ya? Hindi may nopi kan? Indah. Nopi itu mana? Sudah Ba. bedalin. Mbak. Hindi boy. Mbak. 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 Yo, itu boy. Oh, teman na yun. Cantik sekali ciumnya. Bunda Lingga. Cium Mbak. Iya. Kangen sekali nak kita. Ada bundanya. Masuk lagi ke mana? Masuk lagi ke mana? Ada sosok dia yang betul-betul ada nanti sana di mana? Ada bosnya kan nanti pi masih nanti pi pulang baru ikut. Toleh kata dek nasiban penduan toleh berokok suleng karak dan solanasang makalibana diang suleng kararakna tega yang mak dandan pintuin mak paran-paran nakarara ketiga ruga ampulin bang bisa disangka di dalam tang palelean kumua tamatan deketan nompa tanda malik na to mak raputalang tang masa sebalida pa to ding kalua na to merra purara rokko suleng karara tatakala paparayang apalagi koden na seupa atapa aparaya tapaparaya na papapunto tang tipek kibatang di kaletan na pupaya katang tilas sikitondon to batang ta untong ko niya lole ko na ungi-sungi kula sumulina tedao simbolong manilok kon loy rara mandak dipaturu-turu to mamma do yang ingin datu na diparo reto leaga do kesondong bulawan na. Foto keluarga? Iya. Nah, kukuha mo iraka ta si tamuri di yung sangkapuran pangan ta sidup pari di yung sangapelambaran bolu apalagi ko di may kami to makraputan lang di may to memponan nao atau kumuwagan na mo punturan nun ki tanite pa kapuro mi lago patang di kaneti walau hanya sejenak kita berjumpa walau hanya sekapur siri kita bertemu tetapi cukuplah penghibur duka pengelipur lara buat kami. Ya. Nah, dibotontonkan mga kukumbak menguretan latinaran di yang suleng kararata. Oke, cat ini mau tenang. Semua susirate kami to meraputan lang gato memponan nawa kumua ko susikan di kasalibu lantangan. Kaun tu mararakalan parara na batarang.
Ketiko kaitang kono langit yang kumalarak kitang Pera po sundul pite. batara. Senyum 3/4. Susirakan na kami ito maraputan lang ito kumuha. Tiro ni Te, senyum ya. Tulang Ay, membo nila. Kiringkan si kalender katang paupuran. Okay, mantap mo ya. Din ni mani katang palambiran katang paupuran limbang roko suleng karara tati sebo kadiyong mariwan malabi ita. Laki ko da di kaataban ni madiyong bating da takang kanan ni matu pe inawa. Da natur pagundul boko da naninne patang dewa ka dia batang di kaleta masuran asang. Tak lupa dari pelataran ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang menganut agama Muslim, bahwa jauh sebelum kita mengayun langkah ke pelataran duka cita ini, dari lubuk hati yang paling dalam telah mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dino upa napa upa paraya napa paraya ana mangalainan lan kamalapiran atau tumampara rata daw masuanggan atau pawanganan. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetapi satu dalam pengharapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Okay ya. Okay ya. Thank you. Thank you. Laki gua tapatanan rampak tali ngaduan tata palidan suling siau kata ki kambio santung ite sangarara ta ki kabir di bulawan ni Pak Gantenan bulawan ta. Yang waktu katongkonan kamarintinana Bapak Dr. Sadrak Tombe sang asiturusan sang tiang karana Bapak Dr. Sadrak Tombe batu rombonganna Bapak Bupati Tanah Toraja Jomai Makale tu rampo metanda mali tutun kamoro lako Dr. Benyamin tu marasanmo suleng kararana bintinmo riwan malabina indelantang ti IP. Sidaruna katongkonan kamarintinana Bapak Yakub, rombongan Bapak Yakub dari Kedutaan Besar Polandia Turampo metandamali tutun kaborok lako Bapak Ana Olga. Si umpukna katongkonan kamarintinana Bapak Adrian, rombongan Bapak Adrian dari Kedutaan Besar Polandia Turampo metandamali tutun kaborok lako Bapak Ana Olga. Tu mandak masuleng kararakna bintin riwan malabina indelantang di IT. Sidaruna katongkonan kamarintinana keluarga besar Rumah Sakit Pongtigo. Sang asiturusan sang tiang karana keluarga besar Rumah Sakit Pongtigo Damai Tagari. Tu rampo metandamali tutun kaborok lako Dr. Gigi Margareta Sisola Dr. Benyamin. Rampo metandamali tutun kaborok lako Dr. Gigi Margareta Sola Dr. Benyamin nadako la toro marinting indelantang ti IP sitaru lantang nomor 5 selako kaseran sitaruna katongkonan kamarintinana Foto. Sang asiturusan sang tiang karana keluarga besar Rumah Sakit Sinar Kasih. Sang asiturusan sang tiang karana keluarga besar Rumah Sakit Sinar Kasih Makalen. Turampo metandamali tutun kaborok lako Bapak Dr. Benyamin. Nadako la toro marintim lan lantang ti IP sitaru lantang nomor 5 selako kasera. Sitaruna katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Ise. Keluarga Nenek Ise Lempo Pangli. Rampo metandamali tutun kaborok lako Bapak Timo Batu Jeng lain dagi TIP sitaru lantang nomor 10 selako 10 apa katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Parin sia Nenek Parin Damai Pangli. Rampo metandamali tutun kaborok lako Bapak Timo katongkonan kamarintinana Bapak Ririn sia Bapak Ana Ririn Jomai Timika Papua. Rampo metandamali tutun kaborok lako Mama Ana Olga mintun nato
lain di lantang nomor 10 selako 10 apa sitaruna katongkonan kamarintinana nenek Riani sanga siturusan sang tiang karanas ya nenek Riani lamai kote tonggo turampo metanda malik tutun kaboro lako Arjun sola adina lain di nomor 2 sitaruna katongkonan kamarintinana si nenek Linggi si nenek Linggi to tete lampio rampo metanda malik tutun kaboro lako si bapak ana Olga katongkonan kamarintinana bapak Ika sia bapak ana Ika pemanikan turampo metanda mali tutun kaboro lako si bapak ana Olga lain deki alang rampe matalo sidarulanta nomor 10 selako 10 apa sidaruna katongkonan kamarintinana pengurus keluarga besar pengurus LSM sahabat peduli Toraja Utara keluarga besar pengurus LSM sahabat peduli Toraja Utara damai rantepau turam pemetan damali tutun kaboro lako si bapak ana Olga lain di VIP si taruh lantang nomor 10 selako 10 apa katongkonan kamarintinana Nita Tangkerombe Halo sang FC. siturusan sang tiang karana Nita Tangkerombe damai rantepau ram pemetan damali tutun kaboro lako Direktur Rumah Sakit Pongtiko Nita Tangkerombe namai rantepau rampon tanda mali tutun kaboro lako Direktur Rumah Sakit Pongtiko nada ko la indeke PIB si taruh lantang nomor 10 selako 10 apa nah kipala susi masang ngarara tapakan tinan Bulawat taki kambio santung jo batang di kaleta ki kambin di Bulawat di tonton to batang ta nah kibang bayi melong ke buka yulang miki suling karara apa tapatunay kakaboro patelentek ta tati beru mana kala kainan pura di papatuangki ben nasi upak na katongkonan ta langsung pulang ngalolokan ngalaupo pendaunan na Bagaimana bosku? Enak kah? Paling keluar tama solan na malingkong Enak. enak. Oke, luar biasa. Itu dari OFC. Nona Jenny. Ini Mantap. dari Rumah Sakit Sinar Kasih. Oke, ya, Raja. luar biasa. Mantap. Yo. Kebersamaan. Mantap. Karena membagi duka cita toh. Oke, baik. Bagaimana suster-suster? Cantik. Bagaimana makanannya? Enak kah? Enak. Oh, enak sekali. Oke, tambah deh. Iya, tambah jangan malu-malu. Ya, oke baik. Oke, bos. Oke, silakan nikmati. Iya, melihat waktu Halo. bahwa kurang seperempat jam Hai. 12. Jadi Bagaimana? untuk penerimaan tamu kita skor selama 1 jam. Iya, sahabat Dr. Ona sama saya teh, nah biasa ke vlog Oke, ke rumah 1, sakit apa 2, bapak atau ibu 3. jangan lambat makan ya. Oke, pintar. Iya. Loh, sahabat itu yang salah nasam. Kalau kami akan ke petani-petani kemudian dua pindah ke kemudian kepada corona sama saya. Nah, kita ini aturan rumah sakit. Baik. Halo. Halo. Ya. Halo. Iya, oke mantap. Iya. Hari ini Ita sudah sudah bergairah kembali. Sudah semangat kembali Tante Ita, ada temannya datang. Nah. Nah, untuk sekali mi datang gitu dari tadi itu murung terus mi Tante Ita. Iya. Teman bestinya. Investinya sudah hadir. Tante Ita kembali bersemangat. Woi.
Iya dong. Iya dong, ada bestinya. Burung sekali tahu Aita tadi. Oke, Mbak, silakan menikmati makan siang. Meruk-uruk ke kondisi yang kamu pengantar. Halo, bagaimana suster, dokter? Hai. Kabar Gainari itu gereja pusat atau durian? Iya, pengantaran atau pengurus stasi durian. Oke, waktunya makan, guys. Waktunya makan. Kita bagi-bagi Pak Piong. Bagaimana Karito? Sushi biasa. Sushi seperti biasa, Dek? Bisa apa? Sama seperti. Banyak pengunjung deh teh. Oi. Parmi Parmi oh. Dan juga bisa apa? Apa tuh? Oke, mantap dok. Ilo nih. Ilo deh kepala. Malam mana tidak bekas Oke. Iya, kalau susi bang amote. Mukon siya di makaparok kaki itu pira. Mukon siya maling kaki itu pira. Marasa siya kiumpetayan ni. Iya, ko urar akan nasa ngapara ata apa. Susi bang amote lang. Poro tapeng kilalay ko tontong ki si ulang atau tumampada te. Pengantar pasambayangan ki. Belan na sakka sadia mo yo tingayota tu lampatun na batang kaleta tu na pasakaran ki to maarapulan te inan ka masusan melo ke kapalakon ni pasakke ulen yung kapasambayangan tama sambayang situro aluk tapentoy sinisa-nisa tama sambayang lan sangana ambi nya anak na pinamasallo amin moiraka obuang ang kito ng langka masusan susitu na pebatang lembang hindi tong arapul lagi tong kurang apa tongtongkan rapo makbul be sumanga siya makpule paraya mati kalen bilang na tumba tumamasa mito tong ipalipan laku kami masalah nasang landak sa laku at tutotemo mangga bukan misi solang randuk melambik sa laku maktangal lo tutotemo umpona tayo tu katongkonan lante alo iyate Nentu nasa opuang dari bilang na pasak kami siya mate. Tote mo opu